Ovo je Luka. Uz ljubav prema novinarstvu, Luka je pre nekoliko mjeseci pokrenuo svoj portal, ali da bi portal bio uspešniji, potrebno je da ga čita više ljudi. Iako je toga svestan, on se drži zastarelih načela smatrajući da čitaoci dolaze sami, da je dovoljno samo lansirati sajt i to je to. Nema potrebe za razvojem na tržištu. Neko treba da uradi nešto po tom pitanju i da omogući život i rad nezavisnim novinarima, nebitno da li je to država ili strana institucija. Nažalost, niko ne dolazi da plati i pomogne, pa čak ni da nešto pročita, samo zato što portal postoji. Kurs, izgradnja i angažovanje zajednice za medije pomoći će vam da naučite kako da od čitalaca i publike koja vas povremeno prati napravite čvrstu zajednicu podržavalaca i kako da tu zajednicu proširite. Uz konkretne primere, materijale, vežbe i pojašnjenja, Luka sada može bolje razumeti potrebe svojih čitalaca, a zbog aktivne komunikacije sa njima može očekivati i podršku kada mu bude bila potrebna. Luka sada ima vernu zajednicu koja voli njegov sadržaj i pomaže da njegov portal bude uspešan i posećen.